Prva premium pet revija pasa održana je danas u Beogradu u tržnom centru Galerija. Kućni ljubimci su se takmičili u 5 kategorija gde su odabrani pobednici, a među njima je odabrana i premium pet kuca Beograda. Pored takmičarskog dela, posetioce, vlasnike kućnih ljubimaca i kućne ljubimce ovde su sačekali i brojni zabavni sadržaji. Ko je premium pet kuca Beograda, saznajte u sledećem prilogu. Htela bih da se zahvalim svima koji su u ovako velikom broju posetili ovu izložbu, prvu premium pet reviju pasa koja se održavala u galeriji. Saznali smo koja je najveća maza među štencima, ko je među malim psima najšarmantniji, ko od velikih pasa može da se pohvali da je najnjuška, a koji mešanac ponosno maše repom. Posebnu pažnju privukla je revija Najpar. To je bila iskrena šetnja kakva prijateljstva koje se može videti samo između deteta i psa. Učestvovalo je preko 250 učesnika u 5 navedenih kategorija. Ja bih ovom prilikom se zahvalila svima na učešću i nagradu u ime premium pet prodavnice za kućne ljubimce odlučila... Premium 5. oktobra 2020. godine uvodi nove standarde u razumevanje nege kućnih ljubimaca. Psi nisu samo kućni ljubimci, oni su članovi naših porodica, verni prijatelji i kao takvi zaslužuju da posvećujemo pažnju i reviju, to je festival koji je posvećen samo njima. Tako da se nadamo da će u budućnosti biti prilike da barem jednom godišnje se okupimo i veličamo njihovu ulogu u našim životima.